Atongeria bantu kembe kuma wadi na ithanthatu cia gicigo mbunge kia Imenti South nibejete amwe na kumenyerera mubunge wao Daktari Shadrack Mwiti bogete kumare kujukia atongeria kuma kiriseneta Kathuri Murungi gutimirandi witi na mbere bonete ntere uni araba murite kuthingatira makinya ja bunge bangi na gutigira na kutharira akari bagicigo kiu kiawe kinyambi mutugikare na kurikithia. Atongeria bambe umbithi kuma wandi cio ithanthatu aja South Imenti bakiaria na andiki banteto ni bacumite kumeneria mubunge wao Daktari Shadrack Mwiti bakiuga kuma jukirio bisi gutikinya kaweru kamwe bonete kegemerandi ya witi na mbere maturene na mono kiri barabara ni Shakura taunini ya Nkubu. All the ones MP wetu aringairwa thimu atijukagia arafu aso ate onekaga kinya ofisine wokaringa utumba kumenya rire ejite ejaga chini ya maji no utumba kumenya batuiga twari tukugia wori na MP wetu twambiria kuona na relaxire atwirite na connections nyingi mono na ikyo giatumire tumuthura na kura nyingi nkurukie kithimi sana twamuthura tumwenderete lakini after gukuruka itumwagite ngugiji iji akuamire kungi itukuona ngugiji kuendelea ramire jano all over Kenya ikera na kura kiri tauni different itukuona ura tauni iko upgradewa na rami gwikirwa kila mahali lakini tauni yetu Nkubu tukoria gatuti na utongerio bwotu bwa national government ri kabukuamite kana na ata gwakarire no ntukinya mashinani weta gutegera barabara tutikwaririe kinya specifically ya Nkubu kinya jerisabu tikaigwetika tauni barabara ya national government na itukuona county government uria kuritangu na coordination yembeka kinya tyo tiungwa turi antu babogeta west ndena mire na ngari yakwa na mpuka gukinya Nkubu au MKU nyuma ngari yakwa igitire spring ekamatete mpuka na ne Kenyamara kira tukurukira na challenges ira tukurukira turi antu ba South Imenti nonto daktari athiuruka rukire thasta no gorwa kiromba kura jandawa na itwamwere tuje na connection lakini egitarire atire connection ile irathira bewiji kiongera ni uritie mubunge ujo Daktari Shadrack Mwiti ukaukia maguru gutigira kekia mirandi ya witi na mbere ya South Imenti na kumekinyira bangi bakigairwa twagatuthira shaci cietu no areo MP ari na aria ko MP no tuga twetirie shaci thundu mwanga jukathira ri tiogira dividend ciaku ari thukona nyacu cietu indi rami cietu tucione kuthira mi tucione kuthuru imbio tucione turetera into bietu chobo bange bone nkero unene wetu no kire na tonye ngugine na tuonie mantu jongwa na tuone ngugi kiritika no ntukwingi tukuona kiritika no kire na bindi ere campaign nayo tumuone na the same bindi ari ngugine tutiko expect ya kara Nairobi no tutamona kuma turamuthura kuthiuruka raundi mwa tucokeria ngatho na urire na choke ngugine batu tutikwenda nteto jia rwaria mono turenda kuona ngugi jewi ikuritika county government na MCA na governor itujione kinya kiri rutere rwa MP arudi kazini tuone kinya tauni jetu ikendevelop jora kunge kukundevelop twari gwathwaga twathurire daktari tuje ni daktari hagukinya parliament atweka ni mwajie ontute maendeleo tuonaga utikio tuonaga inyora twa mwasesa every now and then ateja na kiumia kimwe kurukite nyuma MCA wa Bogeta West DMK Kiogora kwariria barabara Shakura taunini ya Nkubu bewiji na ndikiaria Nkubu DMK liukuwa kiaria tiandi DMK jite kuitanguye cia makasi kanambi anto bakienda kumenithania makasi na DMK mutongeria wetu natige ku feel threatened gutu kwenda gitiki yawe twathurire twinde DMK kuma Bogeta West bangi bathura Evans na bangi bathura Baron na MM na twachoka twinde twamuthura te mutongeria South Imenti kuna akarire gitiki yawe na maende jairi aitire antu ngugi na correct wagetikiri kuma Nkubu gicigo mbunge kia South Imenti nkiripoti ndeto cia weru wikendi riakwa ritwa ni Mutugi Kare.